hasuton tiaro romuna saunare na marnatapak kita di julu negara zon dengan mahatahu kamuna. Mula tema dito hatta son kami suku marga Manurung do Raja ni Hula Nari Raja Kuta Barat mabuan anak koni huriyai amang pastor nalaho Madjalo sakramen pardonga saripion marjite amang pastor butima amang ditiki persaulian na hasusan, ditiki las niroha na aksa niroha, aholong aku dalam bahasa gopal kudoh salim kamu. Bagaimana sampai pada dua naik konflik raponko, ditiki persaulian na hasusan, ditiki las niroha na aksa niroha, aholong aku dalam bahasa gopal kudoh salim. Saya diparbadiai di pertama padan nang hina tidak komuna di Jolona. Saya dilehomba Tuhan muna dua pasuna. Nang pinadumuni di bata nang jadi sirangan di Joma. Asa sidakan yarirang ngape di Pulau Batu. Nasutu pasirang saya hotma tot di Jamu. Tapuji ma Tuhan mau lihat ma di depan. Aliro sarang jasa Kuta Barat dalam mati kulon terjadi golok kudo tulus ni rohak kudo di gagasan Borneama Rotanak Roton di Purworejo.
perwakilan kita sama-sama ini sekarang kita lalu lagi abang nak amat dulu sekarang mah tulang parasa deh kali makanya mah tulang nami rasi cuma tulang nami rasi silaga sisa lalu cuma aku mulai hati mama pada musim nama lo asasnya mula-mula siatur mula topak mulai nasa jual mapang arerahan nasa marga beda menggoda mula-mula pada mutu goda sopak Kemarin bisa lohami pasu-pasu na uli seramatkan kamar tula di bata demas parti kenon asal dia saat pita-pita nami dia panggabian dia panhorasan dihami saluh na toga manurung boru bere beda mang dihami gondang lian mangalian tidak duluhan hino Penonton kita Paturu nasi rohani Dung
panganom pagori sa panganom ta di bagasa sa sadaryo Panginoon may tuwagta kay tulo-tulo na linggat tulo-tulo panggabi ang pahorasan ma dihita na marugulong-guro si anot tujulan niyo Dokter nanga son katanya tuan di mana tinoba urung les di rumah tung sono pe turu-turu di Sipangano pagori di Sipangano na buhay tanpa sata itu amu aja nami asimarani tuan ditabay malihita pasu-pasu Mau lihat ma dihamu abang Di sino ka di sino ka kita, di sino ka muna, di sino nang kita. Menurut kurang pesirana, mata ni nama tuin orang kami. Asal tintin na tinopa bolang-bolang orang una. O di ikso sa dia na pasatano naman guru. Tuhan ka debata naman ko hipas-pasu. Asal sah diulat ka sa daryo. Raja nabi asa tokma tutuhin na kami. Asa boy musa ko kami kapag sumutuwa sa kami diulat ka sa daryo. Lasam mah pikap pangalan raja namin. Pasahan. di ang raja nami dekke ano po na tu raja yang menghadap. Masyadong dalam ni raja yang menumpuk kita. Dia perhorasan tu dan siapa tangan namin tu raja sama dia raja. Tinabu bulung nisukun merdongan bulung halusi pasat tamu pinggap panukpunan rak merjabar mahamusa luhukna di pinggapan pangalusi. Iya betul raja namin. Pakai mau tuhudulan na nauli na dingkam mahasahatannya horason di bagasar rohang basi beritut pintu semajujungku horas na horas tauduti ma anak pun apa rasidoli budang do kalau habis sinamuk di buruka Ima nanyalak ni Erek Ina budak kalau hami Apa rasidoli sinapunova Otang bailang una Oti susadia na pinatabarami Na pinasahan nami Maka raja na barat Saya ditambah matama Dihita pas-pasuna Mau lihat ma Oh, kami Lasrana dan juga Hari itu Hama So sikap di kulit Sadario Maka melatihkan Dikabasa ni dibata Alatiu Salhutna Ulat tol di sono bahasa kami masuk ulat pasar tua mamburu nami don laburu nami unang tibiran kamu siap gagak narang buru don laburu awal dengan nami mangkok ramat tadi batas asal dilihat Tuhan Tuhan mau kapasu masuk hari pasuk do kecak di rumah asal dia mau di motor kacak mau di sumur kacak mau di motor di pasu-pasu Tuhan mau si kacak mau di pasu-pasu Tuhan tolong agak minum.
siya mulai sa namamot ka sa tu salarion ikatiutuhan na makakita ipas kita sa nila ison ro kami natoras nila sa Yesus suami po kelaku ro di mana kasatol ulus saya kira ulus na kasatol ulus na doon bingung naman tulay sa nilong sa tulakan retro. Dan pasat tulus pahami turun nabi dokter nabi. Kan apa tu sih? di Dulau ni Sitorus nang Somali di Dulau ni Simaluru nang Somali di Dulau ni Makasaba do nama kuasa hulakan jelas kita pakai tu hari kanan pasang.
cara kerja program atau permusina satu kelas rohana belum kami belum baik bukan tahu praktisi saya baik Mulai tema raja nami, tulang nami, selagan, aladong nabe, sudutan nami raja nami. bisa lah orang. Nanti maliham. Jadi oke.